Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebere hamwe uruhare abagore by'umwihariko bashobora kuzayagiramo. Muri iyi myaka ya vuba, abagore bagenda biyandikisha ku rutonde rw'abatora ari benshi kurusha abagabo. Uhereye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri, ahanini abagore baha kandi amajwi yabo abademokarate kurusha abarepublikani, nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey kibisobanura. Abashakashatsi biteze ko no muri uyu mwaka abagore bashobora guha amajwi yabo ari benshi kandida w'abademokarate ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Vice President Kamala Harris. William Frey ni inzobere mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki n'ubukungu cyitwa Brookings Institute cy'i Washington DC. Abagore bize amashuri makuru na kaminuza bajya gutora ari benshi kurusha abatarayize. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyu mukandida arabashishikaje cyane. Kuba dufite umukandida w'umugore bishobora kuzatuma batora nanone ari benshi kurushaho. Uretse ibyo, abashakashatsi babona ko abagore bashobora kuzatora Kamala Harris bafatiye ku rugero rw'amatora y'inteko ishinga amategeko aheruka mu 2022. Abagore by'umwihariko abakiri bato n'abize amashuri menshi bahisemo cyane cyane abakandida b'abademokarate kurusha abarepublikani. Bahera nanone ku matora y'umukuru w'igihugu ya nyuma aheruka mu 2020. Mu batoye bose mu gihugu icyo gihe, abenshi bari abagore, bari 53%. Muri uyu mwaka kandidatire ya Kamala Harris yahagurukije nanone abagore cyane. Erin Covey ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia hafi ya Washington DC. We have seen a pretty significant shift. Twabonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage, by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokarate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden. Mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora, ibipimo bya politiki byose bisohoka muri iyi minsi byerekana ko Kamala Harris, kandida w'abademokarate, arusha Donald Trump, kandida w'abarepublikani, amajwi ari hagati y'9% na 13%.